Salibonani, Assistant Inspector Nomalanga Msebele, Umsekeli wesikhulumi samapholisa esabelweni sakoBulawayo. Ngifisa ukuxwayisa uZulu ngendaba yokubanjwa iganyavu, irephu eyabantwana abancane. Omncane wangikhona osebanjwe iganyavu esabelweni sakoBulawayo esilayo kuma statistics ethu ngole 1 year 6 months. Ngiyaxwayisa Zulu ukuthi nanzelela abantwana. Bomama asigeziseni abantwana sinanzelele nxa kunamaqhubulo kungakuzwisisi okukhona emntwaneni esithweni sakhe lokuhamba kwakhe step sakhe sinanzelele ukwenzela ukuthi ubambe masinyane ukuthi umntwana udlenguliwe or not. Nxa bethe wadlwengula umntwana phangisa ugijimele emapholiseni. Lathi amapholisa sizafika simhambise esibhedlela. Lapha azafika aphiwe khona esithi post exposure prophylaxis ukwenzela ukuthi angabambi imikhuhlane yengulamakhwa, angabambi futhi imikhuhlane emiye emacansini lesisu labo HIV. Ungaphangisa masinyane umntwana uyasizakala. Ngiyalixwayisa futhi njalo ukuthi singajiyi abantwana bethu labantu abangathembakalanga ngoba 80% of ama-rape akhona koBulawayo lezinsuku they are perpetrated ngabantu abalobuhlobo. It's either ngutenant lojalisa endlini, ngubaba omncane, ngumalume, ngubaba omzalayo labo stepfather. Labo bonke bana labo ngabantu abangasathembakalanga. Nanzelela ukuthi umntanakho umchiya lobani endlini. Abasathembakalanga abantu nxa usekuthe kwenzakala masingahlali amadale anjalo. Ungahlali ikangaroo court yomntana omncane reporter. Abanye omama bayasebesisaba ukuthi bazayahlala ngaphi nxa sengibophise ubaba oserepe umntwana. Kusasa uza kubuza umntwana ukuthi mama wenzani ngokuhlukunyezwa. Nxa bengabakho bonke abantwana omkhulu eserepe omncane mlethe emapholiseni. Silama pre-diversion officers akhona. Uzahamba ikhona indlela yakhona esetshenziswayo ukwenzela ukuthi sikhiphe lobu bubhinyo obusekhanda lakhe. Nxa ungamekela ubehlukanisa omunye ehlala ngale omunye ahlale ngale ekucineni kwako konke uzondlela nje ubhinya ozahamba abe ngu-abuser kusasa kumbe abe ngu-rapist kusasa. Nanzelela lokhu ukuthi mlethe lukhona usizo azakuluthola.